Shit, it's Yu-Gi-Oh! Straight uit Gamka 6950 music. And this is called True Identity. Dit is winter in December en ek sien swart gejak vir wat moet ek my speech remember. Ek spit die truth vir youths en hoods wat sommer so op verlente, wat soms op kasette, wat se mindset dink aan tette, wat die beauty sien in prente. Sense, die city is vir wealthy en ryk mense volgens my sien hulle my net as 'n kalle domme gangster. Elke dag gebettel om te survive is my ever, retire struggle. I've been hustling since forever. Dis ons area code, jou Gamka se area code, 6950, 695. Was 2010. Ja. Ons nou vir ons kon record het. Ek rap oor die lewe, ek rap oor alles, ek rap basically oor baie goed. Nice. History, ons racial history. We all have our unique message. We just want to get our message out to the people. Ek is op my eie, ek rap solo en het ek weer 'n groep ook, ek het ouens wat saam met my ook rap. My producer, this is MC Dilo, he's going to be performing with me and I'm just upset because he didn't wear his 6950 t-shirt today. Yeah. Jou hart uitdale na opset, you're gonna put your heart into it. Ek is die sending van Poison, ek is 'n wenner. Ek is so naby aan Boyston, but never, forever. Sal hierdie noise maak till it's the entes. Losers wat vir my so annoy bro, ek se presse, tent in my presence, meld elke nigga, activity dit slaat my nie binne nie soos 'n memme. Refund, my ex wat gecheat het saam my beste vriend se cousin, jare daai aan was sterre. Straight uit Gamka 6950 music. And this is called True Identity.